Yes, this is Trengganu cycling team from Malaysia, which will be led by Nur Amirullah Fakhruddin Mazuki as the captain for the race. Please give Bisan for Banyuwangi with your right hand. Bisan Yeah. for Banyuwangi. Bisain dulu Mas Aiman. Nah, 3, 2, 1. One more. 3, 2, 1. Oke, Ida. Assalamualaikum, selamat malam. malam. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput tim PSG. Tour de Banyuwangi antara tour yang paling terbaik lah di Indonesia dan di Asia. Harap lepas ni jemput lagi tim kami. Siap bang, dijemput nanti kita jemput. Matur dunun. Batur dua. Dibocorin sama